Kitara TV ni otuli amabala neira kamba businge Patrick wempaka atuoki omusingo nga bulikiro mumanyire nkola no musaijo ovesere omusita arukwera owempako amoti tato musita yeso musingo tutakagenzera hano musingo ego musita tugonza muno bukama bwaitu mali muno kano mukama waitu tutakagambira kintu kyona ite tumwete ntale yake ya bunyoro nugamba hangiza gutamba hangiriza mwebingwa singa mujukuru wakabalega entale ya bunyoro tiniko ego kandi omukama waitu niwe natuzalira Crown Prince mpuga rukidi kandi rukidi ni wohogo hati nko kiba hazaromu takoraki tagweta no bukama no hotubutom aisa nazairom amakuru baba bamanyire agaruka nka hangoma hata kugaruka hangoma mu rujungu tumutakura one Prince niwe rukidi mpuga bakamuzara mu 2006 aho amakuru sazino nakagala kuvuga omukama waitu ogwo tireko hata musingo nkabulikiro ni nyatukura job pako abatamanyire kyali nkugondeze tubaze hakisoro enjojo ezirwa abayiruntu nyabayiruntu baba banyine nkuru nyowe nibo bonka bazire enjojo ngira nibo bonka bakuzire enjojo kandira enjojo kabaga kakubi habo kutakanya hati cyari bwake hayo njibikake hasazino baitira buri bagoraga kimu kuyombete hetazalire cyari tukasanga zikehere batakiyazikora kibatakiyazitunda sazino kusanga notunde enjojo saze mya bakagamba kusiba life orundi fine ya bilioni 20 orundi biona hati katugende harufu mu rukubanza hanjojo ninkugamba atembe enjojo ayejo namawa amakuru hano ekintu bukikukira obukoto oyirukira mwakoraki akufiraho akujune kizibu arakutambira kizibu kyara kikojuna hano tukutunura abantu nka mukama wawe omuzaire wawe enganjani yawe eitweta mfamfe ntingu atembe enjojo ayejinaki amawa yone webaneri bata ogiri haiguru yese mbabusamba amawa okuba haiguru kuli kandi enjojo eri amawa iyo ngira nikyo nakirimbisoro ebemu byonke ebigiro omugisa kuba ne bili amawa bitagahura teneko hataho ninkuchorerwa kandi tukyali nka anjojo ntinge enjojo tebagisimiraki maniere gayo amaniere tugamanyire hano tugeza okumanyisa ebintu ebimu bubikorwa abantu abamu bitubiniramu tibikuhuniriza bya hati mali omuzajo musingo nyawo omuntu agonza bunyoro mujukuru kitali barani banduranye nyegese enfumo omuntu naho ni tasobora kintu kindimu ntingo hati nanka prime minister waito muhikirwa weirembo ando byakutaga program yaite nunagira byahabu kama ne batuhe motoka ya nituhunira mali abikora bulikiro bintu bya bulikiro tideko hati omusingo ego musika ruli tugambege atembe enjojo yayejo namo oruwo kubanza oruwa kabiri enjojo tibagisimira maniye kandi atoro wakasatu ninkugamba na mberi enjojo ibirirwanira ebinyasi ni bikoraki ebisasa bibona bisasa kandi bihuka tineko hano ababiri bo bale mwangana omunye omujunge kyagamba depending aba dependents babona ntingu kankwekyo kulorwaho kino mu family tata na mawu bubarwana ohabona abana tata nagamba nyowe tinkuba byokulya kyali mama babiro nagamba weta kuchumba noti nkuchumba ohaja kusiba enjara
bwana bwe myaka 5 hara achumbo mulabo na maizi bagasiriza abo kandi ate omusingo ni kuchwero rufumo rundi nkunira abarozi baitukyaleba kunotinga butwabaga okwijuka omuntu yazara gomwana kule aine nsika nyingi okwijuka naga bojo mwana wango nukantugenda hara bamugambaga bata ejo teremera isanga we bale muntu isanga niyo Ivory tineko hata enjojo teremerwa ki masanga gaye amakuru ekyo kubanza nja kuhaira ekyo kurorwaho mu bana omwana wawo no wali waine sika zita toli koraki toli emerwa ku muhimba no boli banogenda nkaha ntiniko kandi nebizibu bikugwomu ntingo kasite kintu kikaba kiyawe tikikora ki tikikulemerera kya tineko omusingo ezo twakati wazinga katubahirwa katano tineko embwa kuhiga enjojo buli naye maramara tineko omusingo ate ragidikira gikora kandi ragikora ki iyo kimahiga enjojo egyo enjojo kuzire kurunge bakugia embwanka ne 10 zikusokule mwa gidi kyansi kurungi muno ekuzire enjojo atali enyana gikwata okuguru atokuguru kumukwine embwa ibiri omanyire enanga ekyana kyenjojo bakiete enyana abatakimanyire omayintu tukagamba tukwegesa mu Enfumo baitu n'orunyono akino orujungu tuterekereza twagamba masanga niyo Ivory elephant niyo enjojo tineko amanyere niyo feces tineko hata omusingo nko kumbagambe abazira enjojo babake bayiruntu Ruganda rukuru rwaitu rwabunyoro hano kyalero nkwenda tukaraganiza abantu kuterekeza gebigambe ebimu mu runyoro ntubabura ekigambo kikubanza alangambirege omukama bwalifwa namugambo omukama tafa olulimi lw'omukama kufa kuba kutuuza kandi obwatuuza ng'ogambye yaddatu saha zinagenzerege twina oha rukidi empuga alohorede in line busako bunyoro tugira omugisa gwama obukama kiba kintu kikuru muno kuba buletewa omukama ruhanga hati twinaho omukama waba mazite kutuuza bamuteeka mugasani hatali mukituro atabakira tumanyire gasane abokuba niye tunda muno ene ya mpare ene kandi ekigambo omulambo tikibayo mu runyoro oro Ruganda omulambo kuyombe bakifora kigambo kinyoro nto murambo baite kigambo kiri omutumbi nekigambo kyo muntu obana kibazohura nikiremera banga omurambo ogulira omwe ogukulemera bayo ngamba omutumbi okawuli akagamba omutumbi omuntu akusana tafuira boje tinewo hati ekindi nitumaliriza kuchala Ruganda ite kuli kubunga baitu kandi okubunga nakoti kuliyo mu function zikono mu mikoro eitukwetaga kubunga tikuliyo habwe ensonga okubunga bakumanyire kikumanyisa bakumanyire baitite kuno eki kimwandigambire kubunga orundi kuchala kuli kurorana kubunga bakumanyire ogarukireyo ogumukazo kamusweraira hatogenzire koraki kubunga baitu bokubo nogenda bakumanye kuli kurorana no mugore hale no korote tineko omutera amaiso no gaiki na kiyange kikyo tineko kana omusingo tukaraganiza akatabu tukiamaliriza kandi tuongeiremo ajja kuba na drawing obunanko obusisani akatabu kajja kunyuma nika akatabu akakubanza kagenda kuba katukizibwa abagurusi abasigazi Enfumo Rugamba akyaro bwaburaha abagurusi abasigazi ni bakora ki
batahizi ni bafuka bagorosi tineko webale muno abantu balina agenda Kitara TV awo basubscribing ba liking ba commenting bato negyo ni yetu hamani tuna kuba turahali bunyoro mali tugenda bugendo maiso atali kugaruka enyuma Kitara TV Kwegesa Kumanyisa Mpako, travel to Bunyoro, home of Mpako, travel to Bunyoro, travel to Bunyoro. Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.